Twago kuyuria ni atiriri umundu worire ku twikinya handu twika nyamu ati fio no wone mundu ria supply nawe kumuriha na ukire rucio kera muruguo thio supply thirikari na ni wamenya fio riria wari giteini kiu ndwateithirie mundu kuriho ucio kire unyamu na niho njugaga tiga tudinde na niko tundu hena marwa turapush senate reke mundu ahinyiriria mundu National Assembly kana Senate ikinya handu nginya no ithondeke watho wa ku impeach civil servant nigetha wa impeach gutikundu kungi ukaholdu wabici Kenya. Yes. Tondu atie bata unyarire kise for example parastato Y afu tu CEO parastato Z na niraga kuriha kuria urakanyarira andu ugathie Z ugathie na mbere na kunyarira andu ndoke tundu 50 million andu ara maranyarira andu na pending bill matikinyete ngiri. Yeah. Andu 49 million ri matikiheo wira ucio makuruta wira wala mokuruta wira kuriha andu ri. I'm sure there's a better qualified person ogioka na ateithie governor ciao the tio eno githika na governor one on one nginya nigwa gwire documents na kera CC akuri no athi gwe CC matwikire busy ona matio ya gathimu ya magire thina haya uga hena CC na hari na mundu ungi wetagwo chief account officer no kana chief officer county is the chief finance officer na munene wa procurement yes na chief officer yes. Na CEC na CEC no ndukariganirwo accounting officer ni chief officer ucio no PS yes no principal secretary yes waka ministry kau kogo ucio no the back stops with him kogo ungikaigwa ndurihitwo ni tuge for example tuge county ya Kericho department fulani ucio no agwo ufuatwo ti governor ono hore Dr. Mutai most likely ndo ni wa supply ndukiria weka ri ni pia wa Dr. Mutai wateithia tondu wa kwanja rake ukugia agupushire payment no ngethigwo chief officer no agwo kwira urakundi haniki. Thank you. That in the to